Make more time. Salamat sa viewers tayo. Hi, kakalakay! Musta kayo? Nakikot kayo? Please share this live. I-share. Hi, Auntie Proud Ilocano. Thank you, J. Mark Discipulo. Nakikot kayo? Nag-live na Auntie Yo niya? Make more time. Nag-live up lang ka ate. At live shout out. At shout out tayo kanta. Kasi dyan. Nag-fresh ka man, Auntie. Ilipistik ha? Ilipistik ka nga talaga. Ito nga live. Pa-shout out ka no. Ay na, nagpardas damat nga agsurat. My God. Please share this live. I-share yun ito yung live. Kakanakantap na adot kuya. Inayad kayo mat ang agsurat tap na makabasa Ay na apo. Shout out kinya ni Michelle Remando. Make more time. Good evening, Auntie. Kunada man. Shout out di Tasingan, Pangasinan, Nicole Canon. Shout out kinya ni nagpartas. Hala, makabasa! Ukis ni bawang yo. Hana nga makabasa ti comment. My God. Aguray sukatan tayo daytoy kwa 20 seconds siguro. 20 seconds. Tap no makabasa na Antiyo. Okay, shout out. Pardas lang na. Shout out kini Julian NZ. Api nagpardas ni Sura yo. Sorry sa katantay dito Pasensya kan kakanakan the first time ko ti ag-live dito Sa nakadot ti technicalities. Basta tayo. Kaparpardas ka mat nga ag-message kat hang kung mabasa agit ang message yo, animal kayo, isagusagunot kayo. Okay. Wait a minute. Aguray, tagbasa at shout out. Maumaki nga tugtog kayo. Shout out kanya ni... Hawan talaga di mabasa ka nagpartas kayo mga agsurat. Shout out kanya ni Tintin Omnes. Ada nabasa ka may isa. My God. Nikat shout out. Mamaki ngayo. Shout out man kanya ni Abit OI 71. Grabe, nagpardas na talaga di pa nagsusura yung hangko nga mabasa. Shout out kini Zaldi Moniz. Agayang ka ni Norilyn JS pa tayo na Junior. My God. And Chenari Kawili. At nabasa ang may isa. Shout out kini Joyce Rose. Kininam ko na nabay kinantiyo. Salit ka kanak ka. Nagsao ka pa'y dakos. My God. Ni Ian. Awanan. Kung nga mabasa nga talaga. Nagpartas kayo at surat mo umaak. Shout out kini MG Mahinay. At nabasa ang may isa. Shout out kanya ni Weng TV channel. Ni Prince Bejay Ortiz ti Asinggan Pangasinan. Hi kanya dita Pangasinan. Hi kanya yung amin nga taga Cagayan. I love you all. Shout out mat ti Salayas family. Kunana ni Bayani Flores paday dyan. Nagpardas ka talaga ti panagsura yo. O makinya yung agoray ta i-edit but ikwa tayo ti slow mode iti messages. Sure. Basta ni, basta. Agoray, Madam Bangat, kanakan ko. Shout out iti, what? Disney Studios Philippines? Agbibuya? My God. Ann Javier, ay, nakanak ang nabasa kay Jai. Hi, Ann. Ano nga kakaanak ka iti Korean and Filipina ng amok agkalit Ilocano. Amo naman ag Korean na Antiyo.
Kumusta? Huwag kayong magdami na. Kunada. Dating nga live. First time ko ag-live dito YouTube. Bakit di ta mabalin? So makatungtong kayo nga diretso, di ba? Hi, kanya ni Michelle Rimando. Ay, nabasa ka man ng tatayin si Kamanan, maumaki niya. Ni Dark Angel from Manila. Marivic Martinez, shout out ka no. Shout out mo at kanya ni... Apin nagririga, tinagnagan nyo. Ikabilyo kami nga nagan nyo, jag paiso nga nagan nyo. Sila pang alien mo, tinagnagan da. Irene Cuenco. Agpardas na kita message na pang pangato ni awa mo, timabasa, kamkamatang kayo. Siyak pa agad jas, maumaki nyayo. Kini Kyle Reyes, shout out. May isa basa, kuna na pa, butangan nak pa. Kanya ni Philip Agoto, shout out. I-share yun dahil nga live, tanood ang kuya. Tanood ti kwarta ni Antio, char. 400,000, nag-live back lang, thank you, Aki. Unay-unay nga pa nagaya yun. 400,000 nagasa nyo dahil ta? Dahil nga pa nag-pro pa? Nakadanon ti 400,000 nga subscribers. Diba? Mark TV 26. Diba? Rolando Valdez, Rosario La Union. Hi, kinyay, di ta kakaanakan. Shout out, Matt. Kinya ni J. Mark Disipulo. Anyong hasaya. Anyong hasaya. Kanon din sa akin, kunanan sa tayo dyan. Ano ba? Shout out mo kini agoray tagbasa Jenna Salazar Novaliches. Shout out mo ti Canada Vancouver ni Ems Carino char. Shout out kini Christy Fernandez nagpintas ka matan ante. Alangan! My God! Ito nga pa nagro pa! Shout out mo kini Nancy Kaday no K-Day. Ay na, nagsosyal dinagan na. Kamu na Kaday no K-Day. Di apelido na. Shout out mo kini. Nagpartas na talaga. Di pa nagsusura. Yawan na basa na antiyo. Animal kayo. Ni Betty Gumsat. Nag-hi. Char. Shout out mo kano kini. Ni Paulo Mones. Pa-shout out mo kini Laila Valencia de Guzman. Nag-tiktok mo kami tinagnagan nyo. Ay na ako. Kapag kami tinagan nyo, C, kasi lang kumat. Ano mabasa nga dagos niya. Shout out kanya ni Melanie Buya. Agbuya ka, ha? Oy, Buya Melanie. Agbuya ka. Naka-off sign po, walang super chat. Ano yung super chat? Naka-off sign, walang super chat. Ang kuha mo ata super chat, syempre first time ko ag-live, ang kumataan mo pati settings na dahito, pinatas ko lang. Paba nyo taadalat ko dahito ng super chat, nga pagpagkayo. Shoutout kini It's Kenan Russell ti Isabela. Shoutout kini Carla de la Cruz, taga Santa Maria Pang... Ay, karuba ka! Santa Maria Pangasinan, taga Singgan ni Antio. From Isabela, shout out! Make more time. Shout out Ate Mercy's Family Arts and Adventures. Nagkatito ka na ni Ate Mercy. Aris Romero, shout out. Taga-Urbano family from Inreli to Gigara. Hindi na nakadanunan ni Auntie. Nakadanon ka to Gigara. Pati Cotabato ni Ferods na Badtog. Taga-Cotabato. Shout out Auntie Pangat. Isauro Andreas Maglente Jr. Shout out mo kini Tinsky Moreno. Shout out po San Fabian Pangasinan. Ay na ako. Shout out kini Darwin Camero Bukiri. Nagsusurat na. May nagdahan-dahan namin sa chat. Isupay pinagpartas ka gamit. Barita i-edit tayo panagsurat ka At nagamit settings dito nga mabalin nga sukatan day slow mode ko na rami lang tayo nga 120 seconds bago kayo maka-message. Ano makabasa na antiyo niya. Crochet by Bev. Pa-shout out. Watching from Switzerland! Char! Make more time. Siya, Switzerland. Kay surat na. Oray taga
Rinalyn Padawan, Jelen couple. Shout out kini Jasmine Carino. Hello, auntie ko nana. Trisha May from Pangasinan. Oh, tatay ka pala nga sumanurat dita. Nagalupin nga heart, char. Shout out watching from Villasis, Pangasinan. Ang kung nabasa Jiskilan, i-comment mo ulit. Shout out Baler Aurora. Nakadanon pa iti Baler Aurora na auntie. San Fernando, La Union. Nakadanon pa iti San Fernando. Lingayen, Pangasinan. Kim Sisi. Super chat auntie. Nagit super chat kay pagpagayo. Babaan nyo ta, ag-live act ko no maminsan, tapos kita to day tang super chat ni pagpagayo. Para tagboy-boya, 280. Ba't tagboy-boya, naka 400,000 ni auntie yung subscribers to 289 tagboy-boy. Ni Vidalisa Morgan from USA. Nakadanon pa USA na auntie yun. Sumayot na talaga. Shout out from Nueva Vizcaya. Shout out Derwin Jude Castro. Shout out Tumawini Isabella. Ay na ako. Shout out dito Umingan Pangasinan. Karo Jeddah Saudi. Wala dapat Jeddah. My God. Kung ba't itrabaho ka anak ka? Isabella, Dubai, Ilocos Sur, Nueva Ecija ni Mariano Claridad. Hi! Justin Etang Vlog. Pa-shout out ko na. Shout out mo ni Ronji Season Ita Bagyo. Salamat ko na. Apa niya orang sulit na Pilipinas. Shout out mat kanya ni Ita Kapis. Nakadano pinantiyo ta Ross Kapis. Talagang tila na panantili Ilocano niya. Shout out mat Izambales! Mas ibawang nyo. Shout out mat Tilion Family Vizcaya, Rod Tilion. Kaelian TV. Idola, ako na naman. Shout out kanya ni Babylin. Babylin? Char? Hindi pa shout out si ex ko dyan na jutay. Ukis di bawang mo. Zayreal, thank you for subscribing to Auntie Pangat. I really want to see you always and I wanna hug Auntie Pangat. Char. Shout out to Madrid, Spain ni Jayan Valdez. At may isang apelido na. Max Blue 17. Hi Auntie, shout out from Season Pangasinan. Abigail Dauz, shout out. Pa-shout, nagtakto dito. Pa-shout out. Maumaki niya yun. Shout out mat kini Tylin Vidal from Hong Kong. Hong Kong with love talaga. Kumusta ta Hong Kong kakanak ka? Shout out mat ti Jubel Baknis kanana. Karusukan sur Asingkan. Kumusta kita Asingkan Pangasinan? Kabugbugan Tarlac, shout out. Maria Sheena Bagay Horbuda. Nagpintas niya agad ng titidog. RJ Biare, shout out. Pudaw ka. Pudaw na antiyo, char. Walang data, ring light. Ring light lang ta pudaw na antiyo. Ring light lang nga, intot brasak, tata. Tapos, lipstick ka pasi. Pureha nga man nag-lipstick na antiyo. Zorin Valdez, nagado mga apoy daytan. Anti pa shout out Valdez family. Roko Shimoto Tokumi pa shout out from Ordaneta City. At nag-atitog tinagan niya. Pari na ubungin. Pa shout out your royal families. Diba? Basta. Ay, loyal. Tanga ko na royal. Royal family. Loyal. Thank you for my loyal viewers, Char. Wow, jackpot. I got you the first time live streaming. Take care, Auntie B from Victoria Solquiano. Patay dyan. Jerry Edits. Ako po, taga-Capis. Char, thank you so much. RJ Martinez, pa-shoutout from Helsinki. Maumaaksa. Ay, kumusta ka, Finland? Taga-Helsinki ka talaga. Nakadanan pa di Finland na Auntie.
Binalunan. Ati di damdamag. Harap tayo Norway na antiyo. Kir-kir-kir ti karat. Tatrabaho na antiyo. Nya ka na? Shout out kini agoy tagbasa. Nagpardas ti message yun. Zal Timonis. Nabasa ka na tatayin. Kakay's Vlogs. Pa-shout out. Patubo family. Patubo family! Pitas na kita na. Clarissa Joy Makara, pa-shout out ko na. Pa-shout out, mat, ni Levi love you. Levi love you. Jesselyn Cariaga from Karusukan Sur Asingkan, Adog with Buya. Pangasinan. Pa-shout out, mat, kini nanay ni Woozy Mazder. Melanie Buya, pa-shout out. Si kamanan Buya. Tatay ka talag Buya. Pa-shout out kini Isay Kakam. Kakam talaga pilidong kanakan ni Isay. Pa-shout out. Isali Flores, UAE. Ay, nakatanon pa UAE na antiyo. Shout out mo kini Lyrics. Kunana, hanapin jowa ate ko. Hanapan jowa ate ko, char. Carla de la Cruz, Raquel Ramirez de la Cruz. Shout out. Ni mama na ano. Ayan, ni mama. Watch out is watch out Singapore. Rose Huber. Ay, Apo, Diyos mio. Nanette Fernandez, Gotmoren. Auntie ko na. Thank you so much. Tusin taka, anak. Melvin, pa-shout out. Patingin ng gums. Napodote gums auntie yung nagsiksigaret. Shout out from Doha, Qatar, Christina Bartolome. Agit nga apelido Bartolome. Pang natatalino kasi. Make more Kumusta? Nagpapaili na antiyo. Dapat di Jakarta, Indonesia, Dolores Gutierrez. Thank you so much. Dapat di OFW ti South Korea, Samsung Galaxy Note 9. Tinagin. Samsung! Maumak niya yun. Anyang hasaya. Kumusta kami na? Sige mat kami na. Maumakin niya yun eh. Itugtog kayo. Kumusta kayo? Diba muna tayo Korean na antiyo. Hi ba shout out man anti bangengit o kinilas mo. Alex Lumabaw baray dyan. Maumakin niya. 280 minions in the house. Please like the streams guys. MG Mahinay. Diba? Thank you, Kanakan. Thank you for sharing. Please share this live. Tag live, search ang tibiyag. Ante pa shout out mamad, adati kami Stockholm. Ay! Colleen Alstrom. Hi! Kumusta kayo dita? Family Ancheta dita, Sweden. Shout out Ferdy Ramirez from Japan. Thank you. Shout out. Gabriela Hermida. Shout out mat kano auntie ko nana. Ay na apo, nagadog shout out Make more talaga. time. Jolas Abara. Shout out. Shout out kinya ni Ralph Angelo Taktay from Santo Domingo, Ilocos Sur. Shout out mat kano kini Sian Limet from San Juan, Alcala, Pangasinan. Dapat ba ta? Nagadugamin ti message. Pa-shout out po, antibangat from Karusukan Sur. Kani Faith Cariaga, tati ka pa lang sa salit ka, tati ka pa lang ang message. Shout out, God bless, auntie pa shout out, La Union. Chrisma Bautista, Everyday Adventures, char. Chad Laureta, pa shout out mat auntie, Taiwan. Yung mga rabi watching from South Korea niya, Boss Lakay Vlog. Anyo nga siya, kumusta kayo? Makinya yo. Shout out kini antihaan mo basbasaan kinya ko na. Ruby share, nabasa ko, maumakin yan, tugtog ka. Sino pa, Maureen Tarte, pa-shout out mat. Tarong kan bugong kanot si Tada. Nag-imas si Tana, Maureen. Fatima Rashwan, pa-shout out mat auntie from Palawig, Zambales. Ay, naapo. Umingga ni Christine Kit Villano, nakadanon pa ti. Umingga na auntie.
Tiyo. Make more time. Thank you so much sa support tayo. So, nag-live din Tiyo no makatungtong kailangan nga live. Yeah, nakarapan ka na doon nga makala-live. No kwa. Nagsadot kami ng Tiyong ag-reply. Nagkadumat ka rin ti trabaho na ang Tiyo dito. Nagtikat mga rin ti agkirkir, ti kasilyas niya. Tapos, manmano akmat nga kwa. Busy na ang Tiyo. Ado ti trabaho na ang Tiyo dito. So nga man lang nga makabidyo, kan makamana lang nga maka-live. Katata nakaabot ni 400,000 nga subscribers! Kaya di pressure da. Imbis nga ama pressure talaga. Ay na, puro kalokpan ti video ng Tiyo, tapos umabot kiti 400 nga subscribers. Kababain! Siya pa iti mabain nga imabot kayo ti 400,000 nga subscribers. Tapos, video pala ang puro kalokwan. My God. Pa-shout out kini Skylark Miss. Pero ibang nga rabiin nila yung request. Inyo, the E+ Life, agyaman ako na pa. Nag-promote pa. Ben Mendoza from Davao City. Nakadanan pa ng Tiyo. Thank you for making me laugh always with your videos. Thank you too for making you laugh. Pa-shout down, Auntie B. Michael Valdez. Apa ka shout down? Shout out! Maumakin niya. Pa-shout out ka na ti Japan. Bangarabi ti Japan. Shout out kini Amalia Apolinar. Auntie. Ang kamaten nakatisagay-sagay. Pasensyakan ka na awan ti time nga agsagay-say na Antiyo. Awan ti time nga agdot-dot tibuok ti kili-kili na Antiyo. Nga madati time kumat nga kaukaw. Adela. At least nabanglo ti singit ko. Uray hana makadiktigos. Julian Bandera, shout out for 100,000. Thank you so much. Hoy, subscribe mo po ako yan, si Yam Limit. Apay nga tayo, baon na nga subscribe niya. Shout out kini Var Kenneth Basa from Karasukan Sur. Karsornian Star. But from all in UAE, kung naman UAE guys. Shout out Tita Canada, Leoj. Joel, dayta niya. Ayun ka, balbaliw niyo da kitanagan nyo. Shout out karuban ng mga chismos. Pintas ka anti talaga. From La Union, makapaalag ka talaga. Everyday adventures. Nagagat naman nga comment ka na. Stay safe, Ponte. Sala kayo pa. Maya in UK, pa-shout out from UK. Gala ko in UK. Siyempre ka sa bayan mati. Inya ka no? Nagadumat kami ti message siya. Anti pa-shout out ulit from Karusukan Sir. Fanny Faith Cariaga ay na nagkulit ka. Michael John Ray Consul, greetings from the Giant Plum Capital. Pagat na dito Giant. Hindi nga banda ti Giant Plum. Ang kumat nga mo. Abdul Rahim bin Abu Bakar. Auntie, umanay ba di face mask kita? Bastos ka! Ang face mask tas usarot. Ajay pangjabawuki nga mask kas dyan. Bastos ka, syempre agad just di mask na talaga. At kasabala mo ti size ni mask. Problema, apa namin ka problema? Ang umanay di mask tarupak sa aguray, maulawak ka. Inya oras tayo, 24 minutes tayo nga nag-live-an, 273 pala ang buhay-buya. 273 ang buhay-buya, 400,000 kayo nakasubscribe, mga makinyayo. Pa-shout out, kini Jace, 1987, nagungot. I love you, Auntie Colleen. Thank you, Colleen, dito Sweden. Daisy Ann Cabanilla, Auntie, naglasbang ka talaga, pa-shout out from Santa Lucia, Ilocos. Shout out! Ilocana Queen in the whole world, Victoria Sofiano. Ay, nabasa ka tayo, nag-swerte ka. Ni Veneer, Auntie, shout out, please. From Cyprus, love you. Love you too.
Sai, Tilo Ante, shout out man from Santa Mesa, Manila. Di ko get sinasabi mga tibangat, pero nag-enjoy ako. Kalaw kayong slow mode mo. Anong slow mode? Thank you so much. Okay ba yung live? Okay ba yung live? Shout out sa Latin Nunez family of Baguio City. Thank you. Thank you for making Thank you for making you laugh. Ako nagbangag thank you, tikas dyan. Char. Auntie, shared ko na. Thank you, Maya in UK. I love you, Char. Shout out po ulit, Auntie Bangat from Arcalas Antariaga family po. Jesselyn Tariaga. Nagkulit. Michael John Ray Consul dito sa Bulino, Pangasinan. Giant Clam. Magpa-share ko man dito ng tiyo. Thank you for letting me know. Seattle, Washington, Eric Ligo. Hi! Hi, Mat ini Ian Bucarite. Bucaril ba tayo? Anti-shout out ako na from Posorogyo. Anit Papalo Vlogs. Anti-Tim Kanen Tamay. Kukininas mo. Umanay talaga tamay taniwa na antiyo niya pa. Hello from SJ Mary Rivera. Double R na talaga ta Mary. Kilian Dries Payos. Di mo pa ako pansin. Shout out po sa lola ko. Rose ko, love you. Char. Pag kung tanak pa nga hanga ma-shout out. Kail Jaden. Auntie, at pag-giveaway ka to 1,000 nga toothpaste. Salit kaya pa-shout out to. Ayag pa kwanto na antiyo. Agpa yan yung bagang giveaway. At panunot pa niya. Pa-shout out auntie from Tokyo. Tokyo, taga Baguio City. We love you, auntie. Ines Grace Garcia. Thank you, kakana ka. Nagkatol di akong po. Dati dugong may kat. Ba't timining na no, kuha niya, pamatit Ilocano no, agdagatal ta agong mo. At ba tinakalagip niyo, slow mode, 1 minute. Nya, dahi ka no, slow mode, nang nga mabasa dahi. Ano ba yan, hindi na siya. Pagod, Efren Martinez pa shout out from Sur. Ako'y Bilya, shout out, Antipangat. Melanie Buya, pa shout out. Lahila Vilancia de Guzman, anti at pag-ibawi kagarudan. Sa Gaysay. Sa Gaysay. I can't reply and it's filled with my comment. Judelin Cantita. But I read your message, Kanakam. Anti white choco or dark choco? Dark choco. Yeah? Sige, question and answer tayo. Question kayo tasong bata. Yeah? Kailan po kayo gagawa funny picture reactions video? Ngayon, gagawa ako, tapos i-try ko yung i-upload later. Char. Question. Alam ni auntie ha, anak, pampansinan ko na niyan 1023. O, napansin ka na ni Malk. Makabasol pa na auntie yun. Auntie, nagpintas ka. Annalisa Mateo. Thank you ka, anakan. Oresi ka. Oresi ka kung nakagumang nakita titsura na. Duerme family from Ordaneta City, Auntie P. Watch beats too. Thank you. Auntie, masarap o hindi? Yan, tatamag, masarap o hindi? Hindi. Yan, tamag. Auntie, mayat mata live mo, tuloy-tuloy matiti. Don't worry. Ay, thank you so much, kanakan. Manzano family. Hi. Shout out Korsukan, Jimwell Pasqua, CNCR Squad. Shout out po sa akin pati sa mama ko. Manggahan, Purok Leather Trick, Irish Santos. Paumak niya yo. Ante, balatong na utong. Apa na kita katamag yo? Balatong! Sige, question and answer tayo. Watching from Lebanon, Jem pa-shout out. Jenna Sumera, hi! Maumapin niya. At kung magawin, Tesarabo, Casey Ann, Post na kay vlog, tarong no kabatiti.
out to Hong Kong. Jenny Calixto, pa-shout out ka no. Lovely Rose, hi. Saan ka nakatira ngayon? Dito ako sa Norway, kaanakan. Shout out to Norway. Ureo nagbibuyak niya dito eh. Pilipinas kung ka doon nagbibuyak kayo, tagbibuyat. Nya pati damag yo, auntie. Pa-shout out man please. Taj Mahali Vlog, char. Sherwin Santome, auntie, maumaki niyang pansin na napansin ka, nagawik ka, maturog ka. Jefferson Tilibaw, eggclog or balot? Balot! Janice and Salboza, congrats auntie, happy 400k pamangkins. Thank you, Kanakan. Make more time. Walang rice? Walang rice? No way, char. Lubag, pinaya. Auntie, itlog no hotdog. Hotdog, tama. Sustansya. Fritzy Gail Robaco, pa-shout out auntie. Na-shout out kan. Pa-shout out auntie. Ka Valenzuela. Hi auntie. Natalie Joy Marticio. Auntie, yung because ang favorite kong video. Thank you, Kanakan. Efren Martinez, pa-shout out. Kanya ka no? Eric Laigo. To be or not to be. To be or not to. Kanya ka no? Harang manan Jasmine Tandok. Kanya ka no? Mani winutahong. Damdaman ko maumakin ayo. Shout out dito Barangay Casilia. Shout out! Auntie, anya favorite mo nga kanta? Ay, agad yung favorite ko nga kanta ka na ka, auntie. Ay, isa nga favorite ko, Dayjay. Dayjay, ukal-ukal. May Dayjay. Make more time. Shout out Joey Velasco. Hi. Naka-una ka. Uy, naka-30 minutes tayo matalive. Ay na ako. Naglaaw ka, auntie. Pero anyway, thank you so much sa nag-live ng Tiyo. Agyaman na lang amin nga nakasubscribe. Happy 400,000. Yeah. Thank you so much for subscribing me. And I just want you to say that I love you all. Char. Thank you so much. Agyaman na. Baba nyo agaramid ng Tiyo video tata. Tapos, try ko nga i-upload as soon as possible talaga. Napala nag-comment ang hello pilas-pilas. Hi! George Camacho Channel, hi! Kauma, Damarites, Auntie, di pa yung subitay. Kritik! Mauma, manatay ka, dati kakasta nga tatawa niya, buhaya. Buhaya da nga talaga, mauma da kitang kakaroba. LJ Garbo, shout out. Vorlenge bodo dia ante. Habod hari 8 or. 8 years na kun idi Kalman. Dito'y Norway, 8 years. Char! Ay, auntie, congrats, happy day. Thank you, John Alster Bautista from Panikitarlan. Pa-shout out ulit para kinimantik, DJ Cagayan, Paulo Mones. Oh, nagkulit. Wow, English ni auntie. Shout out po dito sa Isabela auntie. Jacqueline Lamog. Hi! Char. Auntie, pansinan na kun boy-boyan kay to UAE. Kuna na ni Knowles Hernandez Mananzan. Hi, nagkulit. Ay na. Derek Dumol, auntie, anya na imas makipalanit. Lumakipicture. Na yung imas tagiyawit, tiga do, char. Nagiyawit kayo, tiga do. Dapat, mangisakit kayo, mat. Jonel Layat, hi, auntie, bang to shout out. Congrats, auntie, sana udopay ta subscribers mo. Alam mo, yung madandanagan ng tiyo nga umad-ado ti subscribers kon gamin. Ang kumat kaya, upload nga kananayon, agaramit ti video, ha. Iso nga
ma-press pressure na antiyo. Ay na, mabalin lang ko mako, basit lang kin subscribers ko kan viewers ko. Gamin, pababai na. Tapos nagagala sapay ta videos, awan ti ka quality sa, maumaak. Pero thank you ti support tayo. Uray kas titiro pa na antiyo, nagtakto tingiwat ko. Tapos hanap unay nga maka-upload. Kat supportaan taklat ta. Tapos uray Ilocano tin sa onentiyo nya. Nagbigat nga tagaramit subtitle. Pero I will not change. I will not change the way I used to be. Gusto ba tayo di English ko? Bless me na from Barangay Flores, Umingan, Pangasinan. Shout out ka, no? Pero anyway, thank you so much kung nakarod. Isang nag-live tata na antiyo. Kaya ako nag-live ngayon. May nanonood bang mga hindi nakakaintindi ng Ilocano dyan? Kaya ako nag-live today. Fosto du Oxusens. Yuda, fosto litsens. Hiroshi Maximilian Takayama. Yay fosto sens. Elit ni Sama. Spro. Char. Napa-Norwegian na antiyo, Iso na, kaya ako nag-live ngayon. Antiso classroom may bata. Laya Karyaga, heart. Thank you. Kaya ako na pa-live ngayon because I just wanna say thank you so much. Watching from Lebanon. Pretty Lemmy Amahit. Ay, kanakan. Kung skip nga content manan anti, mamimiss ka, nagatal ti okay ng okay ninas mo. Kapasampit ako comment mo daw, nagpastos nga comment mo. Auntie, thank you dahil sa'yo. Natuto ako mag-Ilocano. Kapangpangan from Tarlac. Faye Garcia. Oh! Thank you, Faye Garcia. You are one of the reasons why I continue the video. Aguray kakanakan. Oh, shit.